आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन है। आप लोग यहाँ पर जय श्री राम और तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? जैसे हमने तो अभी लगाए नहीं, हम तो अब जस्ट kan mi kacingele paramangi nama baingongi kata ngalayui nama hayeng jonga don UNDP hayeng jonga don UDP hayeng jonga don UDP laga jaga bakun kata banabi tur paitbah ngatharai kacingele kalong paramangi dan tilada phi phia jahani kurkom te kamot phi kum gini kumba phi pen pau mo ini ba pen pau kamot phi phi me pher ber kita ki shitniam hindu kisah shitniam hindu mo kita ki bajrang dal ki balej ban yula da phi not ban mi kamot phimla ban ya pher naki prolog section pa te kumba phi i hagi news hagi khobor ki ba mi hagi ni singi ni i ba ga jingya ki po delhi haga ndreu tarik ka ba kine ki khna puli mo ki ba ya ki na kam ta ga jing light tu kene ka ki paper exam jong ka NEET ki CBSE bat ki wai te kala don ka jing protest de kine ki khna puli ha jing elam jong ka ka cockroach party te sapej ba ga ni ka video ngan pani ep ha ka por ba protest maki te ki hapdeng ka jing protest te ki don kita ki shitniam hindu ma kita ki bajrang dal ki wan ban disturb ya kata kejing tu jangki kalong ban penfail ya kata ka protest ke jangki kena puli namar ki kena puli ki wan ban protest kata ka nongrim ba baune u education minister udai ban hiar suki kejing dawa ka jangki kalong kata te pedang kejing ya jangki ka protest te kilawan kita ki riu shitniam hindu te ki bawan ban persha ki bamut ban penfail ya kata ka jing tu jangki kena puli. There are some Hindu organizations protesting here against the Cockroach Janata Party and they are issuing violent threats openly. भैया सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर क्यों आए हो आप? यहाँ पर विरोध में पहले सवाल सुनिए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, बताइए एक बार। मैं इस प्रदर्शन को फेल कराने के लिए आया हूँ। सर आप कौन सी संस्थान से हैं? हमारा हिंदू संगठन है। आप लोग यहाँ पर जय श्री राम और तमाम ऐसे नारे लगा रहे हैं, क्या मकसद है इसका? जैसे हमने तो अभी लगाए नहीं, हम तो अब जस्ट पहुँचे हैं। लग रहे होंगे, हमें नहीं पता ना, हम तो अभी आए। श्री राम भारत में नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे? इस समय यहाँ पे लगाने का क्या मकसद है? ये तो प्रोटेस्ट लग रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई जय श्री राम लगा रहा है उससे दिक्कत क्या? अगर कोई जंतर मंतर पे आके देश विरोधी बात करे या उल्टी सीधी बात करे तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये उल्टी सीधी बात क्या कर रहे हैं? इन्हें अधिकार है तो उन्हें अधिकार। लेकिन ये उल्टी सीधी बात क्या कर रहे हैं? अगर ये लोग यहाँ पर बच्चे छात्र आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? नहीं रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके साथ जो लोग खड़े थे वो तो दूसरों को भी अधिकार है। आपका क्या अधिकार है? आप यहाँ आके कह रहे हैं हमारी लाठियां गर्म है, हम पनपने नहीं देंगे कॉकरोचों को, ये कहने का क्या मतलब? मैंने तो सुना नहीं अभी तक। जस्ट मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र परिषद या जहाँ से भी है, सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ये हमारे लिए खड़े हैं? ये मुझे आज तक नहीं दिखे होंगे कि किसी बलात्कार हुआ है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, रेप हुआ है, या एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम। रियल स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर टू प्रोटेस्ट फ्रॉम बॉम्बे जस्ट फॉर द प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही हमारा नींव है। अगर हम बच्चे, फ्यूचर है हम लोग, अगर हम नहीं पढ़े तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पीयूष गोयल का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? स्मृति ईरानी का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? कोई जवाब देगा? Desa kau ipat perlok kumba PI mana khmat na pani itu video. Te ka don ru ka jing temu jong kane ka parti PPP ban le ker tau ger ya ka sekretariat halor kita ki nongrim ki ba ya dei ba ka judge ban riu ban keren ban yalam da upaj ba nabar ban yalam da upaj ba namar ba ki jing da wa ki long ki ba song nongrim bat ki ba don ka jing permen ba ki paj ba ru kinis nokti bat kumta te kadon ga jingkren ga ba na galiang jong uni unong kersan jong ga parti NPP the way na ki banganga sukhya e kadai kaji pen khi phalo ya kaji mo jing pakhat ni padba kane kadai ka ai ka bakhia ngadang yo i dang sien ki pemong meeting hamot pran but the way ka jingkren ka jong ki yang to ki ong balada ki ne ki to sarkar kale Kim long ki ba pun hon ya ki na nyen yawer yo pa ba kuma silak not ban kherau ya sekretariat
Naon hathat jong pi kom ki rong ba grom ne por. Hato uta ubakum utau lidar. Ulong babut bagyalam ya kari ya prio ya ki constituency. Namar lagi ya keren ya kata. Ha ke NPP ro dan ki samarang ba. Dan ki paitbah. Ha ke UDP ro dan ki paitbah. Ha ke UDP ro dan ki paitbah. Lada mentau ni yo silak wat. Subay lada mangaru unang yalam no ke NPP ngontong liru ni aplang silak wat. Kai ko manja kan mi kacingele para mangi. Namar balingong ni kata ngalayoi. Namar hayeng jonga dan UNPP, hayeng jonga dan UDP, hayeng jonga dan UDP. Lada jaga bakung kata berhabi atur paitbah. Ngatarai kacingele kalong para mangi. Dan kembali lagi osngeu ong lada mangiru nginyami nekiwi parti ru nginyami ho ja kata ka jingmi menu badan dan bala ban khang ya ka jing protes kat kum ka artikel constitution ka di India ka artikel khat khandai phila ban pule dan bala ban khang ya ka no ka jing protes te ko we ka long ka jing sngoth jongi namar kani ka long ka jing yalam bakla ka ba sibon ba tilada pi protes lej hakawi ka sngi ka phimut ban protes lada phimut ban lej protes ya ka tu ko ka parti phimut ban ya lej persya no ya ka tu ka parti ka ba lej ban protes nam ta ka jing bha jong ki paitbah ki mat ki jura ki bedei bat ka jing bha ki jong paitbah ka mot kata ka long ka e ka ba phialam bakla bat kam la ru ban pediang po ri khasi jongi te phila ban lej protes phila ban kum kini ki NPP ru kila bandai protes ia ka sarkar ka UDP ru kala ban protes ka sarkar lada ki halor ki mat ki ba dandong rem jong phi tilada phi phia ja ka ni kom te ka mot phi kum kini ki ba kum ba phi pen pau mo ini ba pen pau ka mot phi me pher ber kita ki shitniam Hindu ki shitniam Hindu mo kita ki bajrang dal ki balej ban yu lada phi not ban mi ka mot Pimla banyak per naki. Kemudian pir angkat dor bagata pir pidei ki shitniam. Pila le ase lada pidei ki UDP ru pila bandai ki shitniam UDP, lada pidei ki NPP ru pila bandai ki shitniam UDP. Te kane ke berkhaj kalong bang mla ban pediang po kari ke jongi. Lada pi don kata ke jingkwa ban protes tele yalami ki bahiang jong pi, yalami ki kon ki kti ki jong pi ru protes. Halor ke nongrim jong pi om don bala ban khang. Hendrai ba pin pa ba lada ki kin lech silak ngiru ni alam silak te kata kolong ba bakla ba te ini ba ngasngau ba ngasu kerpat ba kalong ga e ba bakla ban keren komta khule shibon